Day Tang kini Klaitsing ki player ki balayo ban kuri kini ki kusnam hadu ndru Tylli ki trophy bat ka way ka FIFA best player of the year hakachi samoy ngai ko play FIFA ro ki besu tanat ban page kini ka channel sababan share like subscribe bat sa hadir kum jo habangi pai kini ki Klaitsing ki player rangïalehkai football ki bala ban yo ra hadu ndru Tylli ki trophy hakachi samoy bat el de ka yo ru ya ka way ka FIFA Best Player of the Year Award. Player banikong uday Lionel Messi badai dari Argentina. Balayo kuri ka FIFA Best Player of the Year. Bat beliau kuru yakin ndru Tylli ki trophy hakapor rangïalehkai na klub Barcelona. Harikat ki parlok jong hausnem arjar kendai. Kita ki trophy ki bau yo banra hakte ke snem kedai ke Copa del Rey, La Liga, Spanish Super Cup, UEFA Champions League, UEFA Super Cup, bat ke FIFA Club International Cup. Player ba arpat uday Robert Lewandowski badai narip rangïalehkai na klub Bayern Munich. Haus nem arjar arpeu baliau kuri ke FIFA Best Player of the Year. How teus nem arjar arpeu bat ulayo kuru igine kindru Tylli ki trophy ringkat pat ke hunjong badai ke trophy jong ke Bundesliga, ke DFB Pokal, ke DFL Super Cup, pat ke UEFA Champions League, ke UEFA Super Cup, pat ke FIFA Club International Cup. Pat player bawan hakerdan balai uday Usman Dembele badai negeri France rangïalehkai mta klub Paris Saint-Germain baliau kuri ke FIFA Best Player of the Year mta usnem arjar arpsan bat baliau kuru adu ndru Tylli ki trophy hakana ke samoy badai ke Ligue 1, ke Coupe de France, ke Trophée des Champions, ke UEFA Champions League, ke UEFA Super Cup, pat ke FIFA Club International Cup. Kumta day Tang kita ki rangïalehkai ki baliau kuri ke FIFA Best Player of the Year pat ndru Tylli ki trophy hakachi samoy. Parlok sa komen lada episode tenat pat episode tenat rukum jo. Ngin sekian do away pat ke video kumlay sibun.